Mōrena tamariki mā, no mai haere mai ki te wiki o te reo Māori. Welcome to Māori Language Week. Ko te aha tēnei rā. What day is it today? Ko Rāmere I tēnei rā. It's Friday, Rāmere. Kei te pānui tātou I te pukapuka I tēnei rā. Today, we're going to read a pukapuka, a book in te reo Māori. This pukapuka is called Kanohi, My Face, written by Kitty Brown, illustrated by Kirsten Parkinson. Kei hea tō upoko. Where is your head? Can you point to your upoko? Ka pai. Kei hea tō ihu. Where is your nose? Can you point to your ihu? Ka pai. Kei hea o niho. Where are your teeth? Can you point to your niho? Tino pai. Kei hea tō waha. Where is your mouth? Can you point to your waha? Oh, tino pai e hoa. Kei hea o tāringa. Where are your ears? Can you point to your tāringa? Ka pai. Kei hea tō ārero. Where is your tongue? Can you point to your ārero? Ka pai. Kei hea o whatu. Where are your eyes? Can you point to your whatu? Oh, tino pai hoa. Kei hea o ngutu. Where are your lips? Can you point to your ngutu? Yes, ai, ka pai. Oh, ko mutu te pukapuka, but let's go through and read the kupu for kanohi, the words for face. Upoko, head. Ihu, nose. Niho, teeth. Waha, mouth. Tāringa, ears. Ārero, tongue. Whatu, eyes. And ngutu, lips. Ko mutu, finished. Kia ora e hoa. Kia pai tō rā whakata. Enjoy your weekend. Mā te wā.